tona ye o no ye kuea. Ke toka nai tu hofofo ngā ki e leo e fuwhia. E isi neri e tu ho amana ki a Sihova. Ke o kuia Sihova ai mofa. Pe a kuene a fioa e kuku I o lahi anoa. Io, ke a tene kuku ia Israeli e ia. E hena o ngahi tau kuea. I huafau tamai. Mai lau mai e mana moni. Amen. Ko e whakapolahi me kamata ate tau ngau e whakalau mai e mu whakamamaka saupate ua ki mahilai. Ko e pā o no waro hini, whamea o no waro hini. Ko si tu kua pā mo una, ko e tui whalelelera, e tunu iai kotoa ki whainga mo e rea.
te ka lau ke o tua ko lau mai era me. Loto la vera ma tese si. E kai to ka hea. O kui he eki ko tau o tua. Ai whai me si. O e whawha more more. He ko tau ana tō kia te ia. Ia ko i kai ko tau te whāno ke re o soba ko tau o tua. E whau he nani la. Nane whotu ia tau. Ka tō mua alu ko i ka mai ka kuhe kia te ia. Ala ka mai. Ko whai ana hala ki e la ringa tau tau kia te ko. I kai te pita. Ke la wa koko. O wana ke whamau i ho tamai o e i ko pita. Ke iho au o ki kai hata hamu i te tōi. Si kai nā whenga. Wei ki tau tōru i tui tasu. Tingai kote ke tau whahamo vete tau nahi ai hala. Mua na kōni. Peke owa na tau kākau. Whiwhia he au o tua māwhmatu ke tau tamai o mi e vai. Ke tau whahape. Ke hana mai kai. Moi hana malo. Ka loto whato mana ka tau kua. Ko ui ke tau maa kuna whamore mo e ka marele mo au ofa e ne afi. Hui au koe i nā ki ai ke te mo tolo ko whakatahani. Ke tau unu atu ke a whio ana alofa. I he mo oni o roto mo ana vai vai. Ka mo anu i ka te ana. Ke ka mai mafu mo alofa. Ko mau alu no ape o afe me ngai karao hanei ko whangasipi he. Ko lahi whai o ma mui mui ke ngai whio i. Mo he hori ko mau roto. Ko mau i o mahi lao mau i o ni. Ko mau siaki e mai mea ne te tomi ke mau whai. Ko mau whai e mai mea kuia. Nei gai te tomi ke mau whai. Pea ki kai ha mau marohi. Ka ke ao whamai ai a whiona ka teki mau tolu ko tau hala kau sia. Ke whamore more a mau tolu te teni mau mahi an hala. Ke whamore i hake a ki mau tolu o whato maa. O ha nego mai tala ofa ni ka hati maa mani a kalaisi suko mau eki. Tuku mai e tamai ao ofa ko wiko ni afio. Ke ma mo ui aki a mui ai ana whaka o tua mo maa oni oni mo whaka poto. Ke ongo ongo le lei ai ko waka tau tapu e ne. Ke taha loko. E sihova. O maupori ka te koe ke whamu ui ho katai e nena he harana. Ko mi ke mau ata atai o whami ngai kai ai hala. Ai e ko mau whai o mau mai mai. Pea maupori ke whati mai ho lau mai e mau o ni. Ko mi ke mau whia te ngai mea ko ho i ai ko whina ngalo. Pea ke maa ambore rei hono toe mau mo ui. Kai whai. Ka mau pokosi a whiwhia ana tainata. Ia sisuka reisi o mau eki. Yeah.
e sa me te auto mofulu, ves uruaki he valu. Sa me te auto noa, ves uruaki he valu. Hae e vesi, kitu ni ama valu o e waka motua. Tau, pake e tonga na mai. Hai au te rau e sa me. Me te ngaki loroto o taukaka kia te koe e Sinoa. Kane te nofo e ia e la maponi, ko hai hai hataha e tu a tonari. Ko nofo atitari kia Sinoa e, nai nofo atitari o la mai e, kia i hene folofola na tu amanaki te. Sihova, he oku ia Sihova ai o wha. Pea i he ene awhio ai kuhu I o lai anoa. Moni mea whakausousa, mo whakaheka ki o mou kofu, a te una koua. Ori he tō a
ina kau-kaua, lolotonga ai tauna. Si isiona tane, kuotoho ngahi potu mauna. Hotona pa ako uhi kokoe, ala siona tane, koho anga lele kia te au konya kini. Whakau koho o wha kia te au, o hulu iha ako kine. Oi e tō a ka inga tau-taua, mo e fu umahaku ua au. Amen.
kata mereka juga ini kepala-kepala bahwa kita sebagai wakia bagi yang boleh mengubah daripada kesalahan ini. Manoa, eleição de lá matou todo o Rotário. Só olha Manoa, seria Paula, que cai Corinto, vai varu, vestitu que está animado. O Corinto vai varu, vestitu que está animado. Aí eu tenho uma falha. Porque que hane o mongkur waktu ini dia kotope, ini tui, meakonaki, meilololoto, mefenya tikehe. Ka imaa i ofa ki ate ki mautonu. Ke pehe foki homo uatu i he peresko e ni. O ki kai te ulea pehe ko e te kau. Ka ko e te whakahaa ia a te ina a ka kai pehe. Ke usuni ai ai mo oni o e ofa a mautonu foki. Seuke, o mo ilo ai ofa a mo kau e di ko sisu kalaisi. Ke ende koloa ia ka ne hoku ko nasiva ko uhi ko ki motono, ko uhi ko mea ine me masiva ke mo hoku ko koloa ia. Iyo, ine me ani ko e te whakakau te o ku atu. He koia se o ku tāo mohani iwi te he. He na ako kamata i e teko hini o mua i he ngaki siasi ko e. O i kai i hono kamata whaipe o i me a kai hono i foki. Ke mo whakaosi emi hono whai foki. Ke oku mo oni na amo loto rele nera ke oi. Ka koe uhi ke ai hano whakaosi e hoa moia. Ke taa moho mohu mawhai. He kapau ko loto sia o te kautu mai ko ene hoi fua ai ai e di o whakafua fua aki a mea o kine mau. O i kai aki a mea o i kai kine mau. Pia tā e hati ku whai eni te mao fia maari rai hani ihi, ka makasia ki roto. I kai, ka koe whai ati ai lao e whakake uma, o te he i taini ko eni. Te lawe atu ko mō mea he u, ti e nao mea ka e au. Te toki lawe mai foki e nao mea he u, ki o mō mea ka e au. Ko uhi, te ai ho whakake uma. O hange te wholofora. Koia na ane tuwhi o lahi, na i kai tonu atu. Pea koia na i tuwhi o siki, na i kai ka e kawhata. Nā ka anga e Kule soni Kalaosi Malangoi Watami Okaya Nekoste Konotohi e Maake Wahemima Ves Wataha Kihene Os Maake Wahemima Wataha Kihene Os Aia o te he ono whakalea. Pea ko eni, ko whauki a siso i he wakai ki he kauwai, pea whakataka ki a teia hafu whakaila, pea na ane i he matatahi, mo i hao ha tokotaha o i kaupule o i whalelo tū, o hono hingoa o sia los. Pea i he wakai ki a siso, na ane hinga atu ki hono wa e, o ni kore rahi kia te ia o ke he. Ko si e ku ki hi i whewhine o ku taua. Taua ia o ku ke mea ane o ai honi maa kia te ia, ko e uhi ke ne hawai o mo ui. Pea anu ia mo e tangata, pea mui mui kia te ia ha fukatai rahi, pea nau ke taomi mai kia te ia. Pea na e ai hawhewhine e taha kua au toto o tau hongo furu maua. Pea rangi ai whaito o whanamahi ko whai kia teia e he kau whaito o te wala. Pea kua osi atu si e me koroa kotoa.
Kai sai au pito tene aunga ki hanea. Kai kehe na e whaka a au ki mui. Pea kone whanongo. Pea nae hawhewhine e taha ko au toto o tau kongofuru maua. Pea lahi ai whai to o wharamamaki ko whai kia teia e kau whai to o tokolahi. Pea ko ose atu i ene koloa kotoa. Kai i kai au pito tene auma ki hamea. Kai kehe na ame whaka au ki mui. Pea kone whanongo ki he taranoa o sisu. Pea ni hau moi kakai me hono tu a o me ama ki hono kofu. He na ane pehe. Ka whao te wala ki a te ia. Neongo. He nāne pehe, ka pau te wāra ki a te ia, neongo hono ko fuke e whamo ui au. Pea mātūrera e le au, ko neongo i hono sino, ko ne mo ui me hono mamari ana. Ka ino lewa e sisu i hono whinangalo, ko awato mea te ia hamalongi, pea ne tafongi ki he kakai o ne pehe. Ko hai me ara ki hoku kofu, pea pehe he ne kaua ko kia te ia. Ko ho'o rau kua, ko hai ko ne ara ki a te au, ka oku ke kakai, ki he kakai, oku nau wheta aumi mai ki a te koe. Ka kakai whoipe e ia ke ilo, ai toko taha, ko ne whai ai mea koe ia. Pea koe whewhine, ia kakai ai mea ko hoko kia te ia, na ane mo ui whia pe mo tete tete. O ne hao o hinga atu i hono ao o ne vete atu, hono kotoa. Ka ka pehepe e ia ki ai, na ata ko whamo ui koe e ho o tui. Alu o kia maari e pea, pea te mo ui me ho mamahi ana. Pea loro tonga e me kei pea, mo i hao hani ihi, me he whare o e pule o e whare o tū, o nau pehe. Kua pe kia ho ope whine, ko e uma a, ke i whakao sia i pe e tangata e ki. Ka i o mona e sisu ai mea na i lau o ne pehe, ki he matahure. Oua e roto sii, kehe pe, ke mahu ho o tui. Pena e ikai te me tupu, ka tama ke o moia, ko pita pe se misi, pe amosione, ko e te hina o se misi. Pena e au, ki he api o e matapure, ea ilo ai e sisu, ka fuka lau, poki nau tolu na i pēnia, moki nau tolu na i fu oia ve. Pea ne hu, o lea te te nau tolu. Ko hoko wālau mo tangi ko e uma a. O i kai pe kia ai tahine ka oku mohe. Kia nau luma kia te ia. Ka kahanga e ia o ka pusi ki nau tolu kotoa. O ne ame ai tamai mo i tahine, mo ene whae, mo ki nau tolu na i hao moia o nau pū ki he poku na i iai ai tāhine. Pea ni puke hono ni mā o ne pehe ki ai. Tārita humi, aia ko hono piki si i tāhine. O kua o taratu ke tuu. Pea tūha ke rewa ai tāhine o eva. Ke kone hongo fulu mā ua tāu. Pea oho rewa, ko nau roto, ko e oho, ka tuha oho. Pea ni nai mahi ke te nau tolu. Ke oua, na ilo e hataha ai mea koia, pea ni whekau ke ani.
Ha'ani mea ke kai. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. And we continue to go out. Everyone, you guys are a bit cold. Give me one click. Give me another one. God is good. All the time. All the time. God is good. Medea Eki. Mawaide. You can tell me the name of the open scripture. Karen Reed, while he was the current captain, the one that was playing. Karen Reed is correct. Connie? Sam Whitelaw. Spasiba, Connie. Okay, you can tell me who's the Matibatoma captain. Yes, MMT. Whoa. Spasiba then. Who can tell me what Lanu or Nia or Olimipa was talking about over here when they were reading the scriptures? That is like awesome. Okay, I will just quickly retell the story that they were reading because the sermon today will be in Tongan. And I doubt most of these will understand, but at least you guys can take home something. Lanu was reading the Old Testament, and that was from the book of Samuel, the second book of Samuel, chapter 1, verse 1, and verse 17 to 27. Context of the story, just about the background of the story. Israel, they wanted a king. Like all the surrounding countries. They didn't want to listen to God anymore, they wanted a king. So God decided to do what they want, and they Saul to be the first king of Israel. When Saul was leaving, this other little guy named David came on the side. David was doing real good on the side, while Saul was the king. And at the same time, Saul disobeyed God. And David was doing much better. And then the people of Israel started favoring David. As David was doing good, Saul was getting jealous of David, and he wanted to kill David. And David had so many chances to kill Saul, but yet he didn't want to touch him because he was anointed by God. The story that Lanu was reading, verse 1 of 2 Samuel chapter 1, is when David received the news that Saul and his son both got murdered in the battle zone. And even though David was Saul's enemy, when David heard about it, in verse 17 to 27, it's a song that David wrote, and it was his lamentation. He lamented to God, and he told everyone in Israel to study that song. And it is a song that they lament because he has lost God's anointed Saul and his son. So just a little takeaway point from their story. There are so many of us that we have enemies and that we have people that it's hard for us to forgive them. And you can find yourself that you still have soul ties with them. Mone might have a problem with Nia, and Mone would expect an apology from Nia, and Nia will just walk around freely thinking that everything is okay. Nia won't have any problem with Mone. It will be just Mone that will have the problem. A lesson from today, you need to forgive, give everything to God, and God will do the rest. Okay? You won't find any forgiveness in yourself unless you forgive others. You won't find any peace in yourself unless you forgive others. The story Olimipa was reading.
was taken from the book of Mark, chapter 5, verse 21 to verse 43. You can remember this story from last week for you guys. Did you get the poster up here? Ready? What was the story about? That was the lesson that you learned, was about faith. What was the story about? Yes. The storm. When Jesus calmed the storm. Okay, the context of the New Testament. When Mark wrote the Gospel of Mark, it was the first Gospel written, and Mark wrote it in a way that he's trying to tell all the Israelites that Jesus is the Messiah. The Hebrews didn't believe that Jesus is the Messiah. Okay? So all the stories that Mark has been written to proclaim that Jesus is the Messiah. First story this first example of the story was the event. These were real events that happened in Jesus' time. Was the one that Nisi was talking about last week, when Jesus calmed the storm. The second story and the third story, third example, happened today, in today's story. Jesus came back from the other side of the lake, and a man named Jairus met him and approached him and asked him if he can heal her daughter. She was real sick. On their way to her, another woman that was bleeding for 12 years, she has been to so many doctors and they can't do anything about it. And she had a feeling in her that she could just touch touch Jesus and she could be healed. And as soon as she touched Jesus, she was healed straight away. She's been bleeding for 12 years and no doctors could heal her. And just by touching Jesus, she was healed. On the way to Jairus' daughter, they got there, she already passed away. Everyone was making fun of Jesus, saying he can't do anything about it. Jesus just told her to get up, and she got up straight away. Last week, Jesus calmed a storm based on natural disasters. Today, not only he healed the sickness, that she's been sick for 12 years, he also raised someone from the dead. Calmed the storm, the natural disasters, healed the sickness, raised the dead. Only the Messiah can do that. And that's Mark telling all the people that Jesus is the Messiah. Now, there are many of us that we have problems that we don't like to say in front of everyone. Jairus was strong enough and he had the courage to go up in front of everyone and approach Jesus and ask him for his help. There are some of us that we are too shy and we have so many problems in our lives, but we don't like to share it with anyone else. You may not have the chance to touch Jesus, but you can touch Jesus through prayers and quiet time alone with him. And this is my encouragement for everyone. There are so many of us that we have problems within ourselves. We don't like to share with our mom and dads. We don't like to share with our brothers and sisters. And we go around with their burden. But there is someone called Jesus that can help you out. And you can reach out to Jesus through prayers. Jesus raised the girl from the dead. Romans 6 verse 23 says the wages of sin is death. But God's gift for everyone is eternal life. The girl was dead in her sin. When Jesus was with her, she was alive. All of us here, we are dead because of our sin. Unless we have Jesus in our lives, then we are alive. And God is happy with everything we do. Other than that, God is not happy with whatever you do. You need to have Jesus in your lives, or otherwise
you're just leaving us pointless lives. So this is my encouragement for everyone, and encouragement to our youth based work as well. So can I just ask all our youth to get up, please, and we'll just quickly read our Mesa Roto to sum up our story for today. All our kids. Every time you have a problem, and you're shy, and you don't want to tell anyone about it, you can go to Jesus, and Jesus can help you out. You can go to Him in your alone time with prayers. Philippians 4, verse 6 and 7. Philippians 4, verse 6 and 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4, verse 6 and 7. To the Pai Alpha, base your no with people. They only go with high and mea, over the boat of the mobile. Kai the mea to a bed, so the heart of Tua or Makore, either Lotu or Utia, their fire no Fakuta. There were no mile of Tua, I Mama in the Tire at the Mai to a bed, then the Malui or Moloto, or Momak Fakau. Ia Karais, Philippi, Rafa, base your no with people. Thank you. Final four, final five, then they are here. Hala tau
ka ia ia sisu te te aloa.
Pea ke mo ui ke mamai ngā. Hane koia ne mo mea I he talanoa nai whai e moe aki ke gospel o maha ke a e ne whamatalai a sisu koe misa ia koe alo ia o tua mo. Koia ko taha pe une mawhai, pea une pure ki na tula o hange koia na mo mea I. I ngahi wiki ane ko mariwa tu ai talanoa ko ia. Ki he lolong e sisu ai matani pea moe tala. Koe mawhai koia o kune toi mawhai ati pe ia, ke whamo ui e mahaki, pea ne whakotuku ai e pekia. O tu ato o taha pe, o kai lava ia he tana. Koe uni mea kotoa ko ia, hange koia ko mo mea I. Koe o tu ato o taha. Koe tala noa koe a honi, ke hao mo ui e ua, nai whamu e sisu. Uloaki. Nai unu ato e tangata tawi lotu, pa te tau wharea no pe hua tā, koe ni ai mo tua se kua tā. Koe riko no ofe fine nai puke. Tau e tonga furma aua, tau pengu no whanau I mo puke e ki tahini. Amanaki e ke konoma I su hiriane e ni hanga o whakamo ui, ai tangata nai luisino ai hangai pa ke he tonga. Pehe taha noana e au ke toko uafi. Ai si su o kapusi me tangata koe. Nai luisino ai hai. Ka ne whanoma mai e si su ke alu e he kauai o e ano kāriri, ke ne whanoma ke kauai e kai. Ko hao ai e tangata koe. Koe tauhi au e whare loku. Koe tangata e nai loku. Tane unu mai ka sisu, o ne hinga atu I te taho sisu, o ne kore. Sisu, hapana ke aku mai o nina, ke o ki ofe fune. Koe tui e tangata loku, koe tui e tangata koe. Nai au e tui ka sisu, kana te eki, ke ne ilo, koe hai mea ka tonu ke ne whai. Maari e tāno ana e hai. Tau ma pe tangata he vai o sisu. Koe whao mai a koe rotu, koe tuku lao e mo ui. Tuku e tuku ngā ki he, tuku e se toa tā, tuku e whai te kala. Hiko ki lala, ki he, koe mea e te mo whikawa ke mo sisu. Ko hiko, e ala ka sisu. Moi a te tangatama, sisu ai whanonga. Koe whanonga e te whai alo. Whika omi mai e takai. Tala mai koe takai lai. Na nau whono. Koe nawo mai ko hi koe tala noa. Koe tangata whewheni ko ne whanhono lolongi, whango ki aia natu. Koe tangata whewheni ko ne hanga kapusi, ai fu te rolo koe ni toko lawa te koe. Koe hapu ai ngahi whakamoi mahaki ma ngahi whailana nai whai e situ. Hongo a te tala noa. Nai tuai ha whewhine. O kawi he mui mui. Maina tā ke whiwhine koe ni, ke ne whi hana i pia mo sisu. Koe uhi ko hano maa ngai, tā ue homo furmaro. E ne whi awai moe whai ngata. A hano kūmo aia, e he anha. Nai unu ai whiwhine, mo e ne mui pehe tu au sisu, whakataha me whuka whono. Pehe whiwhine. Kau ka ki ia e kapa e toko sisu. Te mohi. He tui ta vare, mo tui ko whewhenga vare te he. Te whakarea e he aho. Nā ta tawa e he whewhine. Ka kune ilo, koe ki kapa pe koko sisu e ala. E mo ui. Whakauria ka whewhine. Ha whainga tui, koe whumea mate ko koko sisu ke ki ala pe kia. Ko roto ke ki ala he nima sisu. Tawa, koe taimi tatau pe ne ala to pā ke tofu e kapa sisu, ko mō ke e whana. Ko mō e tatau pe taimi koe ai sisu, ko mō e atu haiwi whakamo ui mea te. Nā e ta whakia sisu o hana ki nui. Wheo i ate whukakai. Ko haina e ala. Tare hau ako. Koe te heke mau i oko whukakai o lauta. Koe whukakai to lahi koe ni, koe tene ilo na e ala ako hataha kia. Tōna whewhine ki la. Tōna pe e
mai sis. Uva kai, hau fe fine, hoi mo ui tuku lolo e, mo ne ilo e le palaku. Na ne puno wa te wako sisu. Whamatala kotoa, me kai toi mai fe fine, ke ne whakamatala ai mahi oni mea. Koe uhi he ku maka tuki tuki. Ai whaimata ake mo ui ai fe fine koe. Kai uma aki. Ai maka tuki tuki ai aka. Lola tonga. Ai hei fe lafu ake ai tala. Ko tuku mai ai kakara. Sisu. Tata eki. Awa te ki toi wei sisu. Ko pe kia o fe fine. Ko pe kia o fe fine. Marie. Marie na e ilo he tangata. Ko sisu o whai kia ne mui. Ko sisu o ko mui mui o tuikita. Ko sisu petaha e whai o whramo. Ka whewhine. Whanono e tāna. Tau whiha ia te tātou. O pehe tau whaikatani e sinahanga e siasa. Amusia kata me hipa. O ko ke lawe. Whatongia koe na. Koe kapai au sisu pere. Piki. Amusia kai muisa. O ko ke lawe ki ngahi matai a kawe. Koe kapai e kofo sisu pere lawe. Koe fine mo unga amon te au. Lahi ano e kapai kofo sisu pere lawe. Pea ke ala mai ai. Ke ono sino hanga i kosias. O mea mai. O ku iai kapai kofo sisu koe solo. Mo e lau he mi. O ku iai kapai kofo sisu koe kras aho. Whakamou e kras aho. Ko ta whekau e he aho. Mai mui he tui. Pea whakapipiki ho tui. Pea ke ala aki hakapa me kofo sisu. Koe sino mai o eiki. Koe sias. Ke te ala mai, ke ta whea lākia. Kai ka. Kai mo ui, a koe o te whie mo ui. Haku. Hao ke sisu me pōna. He te mo whetau. Kaina. Tui o mui mui ke sisu. Whakapoko, whamaha pope ki marana. Nei ara tanaka piriki. Ka ne loki he otua. Ke na whanonga ke kolotai. Ka mata te re na whanonga ko talai. He otua ke piriki. Ko tutuone ka whanonga ki he. Alo ni mua. Hau ko siofe tua hau bai. Ke tai e piriki pa na whanonga. Na whanonga te reko toe whakaiwa. Sia hita piriki ni ia. Ko puria waki. Nei ali mua. Ka hande mua. Te hoi ai. Eiki. Ko wheku mai e pikai te ke sio kia. Ko e vai ke mia oku. O pilonga. Tai e ki. Wao e ko fua. Ku ba e na ku pilonga. Ki kai ke lava ke an. Ki whanua mota ki koe kia. Ko pape ke fua. Kai ave ta whanua. Mona e amon. E fua koe he o tua. E he ni ofa. Ka bauti
kama no ka tene ave ko ki itani ki o mo ita io muy no tu ejercicio tene fai ia ko fala mo fala ko ene Lord, to pray like
Honi tarano te te mono to. Fala pau no to. Tau e te. Pau e no ki ko pai ko sisu. Ko ma mo mo dia. Ne o ko pai ko sisu. Ko misa ya ko ta ko mo. Ha o be sai los. Ya ga ga ni ko i ko fa ya ta ya ko. Ma dolo ya o. Ma fai ko ki be mo fa ya ta. O ma ko ko be. O si mau e mai no mo i lo o sisu. O e vete ana ya pa na. O sisu ko mo ya na ya. He mea ka tō pe e sino ata mai mo na mare. Mau pe to ko pe. Ko ma. Ko ko ya ku na ja o se. Ya mo na ki ko fa yo se vani. Ma wo fa sisu. Amo de sisu. Tala dia yo fa na ta. Ko pa ke tala ya ke sisu. Ko le pui. E sisu ta. Malu ma wa ko na dia. Pai de ma me ko pa. Pa mo wi o ma ko i dia so. Pai de a yo na ma pa. E mo pa wa. Ko ni na le pai ko se va ni. Te o fa ko ia ko. Mau pe tu mau dan la. Mau ko no vai. Vai go de la. Todo no vai da ko pa ko ma ti ta. Ma to ko no sabe o fa. Ma va mo fa ko ia ko. Tawa mi ko fa ko ia ko. Ka pa pe ia ko fo yo na. Ko ai. Tu ko ia ka mo family pa na o mo. Ko ko ia ko ia ko ko mo no ma pa pa. So no. Ko ama vai ka ko mo ko ko ni no ia mo ta ko ga ko fa mo na no ni ko no mo ia ka ko sila mo mo wi tu ia te e ko si tu mo e ta ko ki na ma to ko na ko na fa ga ko mo mo ia ta si ko a mo ko ya ko no mai o tua ya mama i te tai a te mai ko pi o sa ke malu i mo to mo mai sa ka pa ya tai si si ya ke ho kwa ka kwa ke tua ma kwa fi ai ta mai al la mai na no na ria ya si asi va ka ko i o na fi ka
Papo Muyo, Aunasya Yahon, Papo Popora, Pai Muyo, Au Imara Yahon, Dari Papa dengan dunia sesi, kita kemarin ini di Panga di kota di Pangkali, Pangkungan tahu adalah tahu tu itu sesi, mau dari kau dari kau, orang ini orang lain, kita